Champagne, happy birthday to you. Happy birthday to you. Make a wish. Amazaliro marunji. Make a wish. Sometimes naenda kukora msime nakora mwebaze kubara bene ngize bariyeko kubarya kirogere tukankoreki kunanyika mugorre ke emergency call beno yeweni nyebaza mukama okumbuganisa die musoga kabugana yera long time ago karabire musigazi mubi yagumana ndetera beshonguzi waguma ntwerana okusyana hatiya niwo muntu ori kubasa kuyamba when you're in need of help. Thank you for that spirit. Nitukorwa bache munonga otakatekateko bangu omuntu nakora nk'ekyo yine kigendererwa apana konka because nageze okwebaza kuba omuntu akakugira ngu webare kikamara kandi takabasa kukwata sente ngu azikuhereze zikamara konka just sit together, eat together, have a good moment together, nikyo kikusingayo magara gensi egi mbwenu ndiye musoga ninkusiima munonga kandi webare kuba omusigazi murungi otakushanga mbwenu omuntu orikumanya ekyakwenda kandi orikumanya kuyamba n'okukwera buri omwe okamwakira omu ngeri yarimu. Abingi nakunwana aine ekigendererwa, abingi nakunwana aine ekyakukwendaho, abingi nakunwana aine target konka really you're a very good human being. That's what I can say. Kandi you keep that spirit. Tondera tushaba n'embabazi za Mukama Ruhanga okukwera. It is our prayer ndatwena kuturya kugira ngo nanakakarura ko yonozamo Mukama kujerere embabazi akutekeho favor abantu bamwezi babase kushagika bakuhereza akaruru mbwenu nyote nyine bindi byo kugamba. This is just a tip of an iceberg. Katandika butandisi mazima kazungu wakiyekona tipo venise baga mbwenu you deserve ekikusinga hariyare konka nicyo kinabasa kandi nimwe bamukiga TV mwebare kutererwa isimu at last hour konka mukaje respectinga mukabasa kuja mukabaho nitwa twashemererwa munonga mukore media mwebare nimwe kukunda abantu whereby unayendera Asmani ningana yababize muzindikiro ndijo mwana rero nchikorwa abantu bati kandi kitine na sente kugira ngo nto kubahereza sente kongo kuyamba so okorwe burungi naje mungwa none nkusimba munonga ntine bigarukiro nobasa kutareba mutima gwanje konka ninkusima nase kusima ahakuba ombanta kumbasize kuba ningana obasize kumberaho oba n'omubulungi oba n'omububi mbwenu Mukama kumbera omugisha nindagambe bingi akuba nakugira ngu kugambeho nibasa okutamara konka biyare kurga ninzara reba noija reba ninferwa reba noija reba mbwenu ndiye musoga Mukama kukomugisha nani mbishoboza abantu babasa kutabizenga konka you're really a very good person kandi Mukama yongere akuhereze cyane cyokunda. I have a small gift here. bankunda bampromotinga ubwiro bwe kanshi byo muziki sikora ijanye taho mukoro gwa sister wakayi nishomero navuga na sikora namureba kukane mbera inabende mekane tinsa kwa kanshi bya kusoma ngo nabinije ngeno sikora yanyita mukoro nafikaho nayongera kumenya sikora gundo murundi yijambarara aine baby
ari kuzara baby yatwetera baby nazawe na munywani wanje namwita engineer Duncan twamureba mwene usikora ni munywani wanje munonga namwe nturani mushabire migisha yonka we nakimanya ngwenu usikora munywani wawe baribu watukorera kandi twasinda Mukiga TV wakankunda nanye namukunda namwe nushabe sharemwe weje Mukiga ka million views subscribers abo kuba ruhango rukugaba icyo kintu kikugabirira abo kuba ryo muntu murungi ebita ryo nyambire tukazumanya ukijano witu isimira kino munono utanu wit follow bo bari no kumunyambire abo kuba fora kaine talent wangwero rutindo nekintu kirungi kandi kikogwa buryo Asumani we kamureba kamushanga rubare nareba ine talent akari mutomo jata ine mitegati okakaba ine talent kandi atine mico mubina owa akashomesiga munywani wanje bamweta Uma nabuza Uma ntuma tompa mu mwana wawe agatwarogo mwana naza gukora mwe mizima negizoba nakurere yo shara yanje no kugira ngo tabajokwe abatashemererwa kugira ngo tinabeka birthday yawe yankoregwa yabe surprise kandi yakugura icarogwe sikora kandi ajyomwe mu n'isomero kakoba so no mucyara wa mani munonga bagetaho re innocent benu yamberaho tukanywana munonga kandi isaba ruhanga ngwajere kutukuma abo kuba kumbe nikora research nashanga ngo munyaka 2 yonka Nelson n'abandi bobasa kubera mekintu cyone cy'amazi ubwa kansara nanye mutware kandi mbabero rutindo nanye side ya gafumere mwene uburyo mwaganduro n'icurunzi yaganduro mazima nisima kandi nisima n'abazire banje abatariho bajyara vidiyeji abatajya hamwe abe bataringaya namucyara Pulgeria nangwa na munwana wanje bona bakamurebaho so mwe nurango umwana bwagenda no kanye inyongera kubasima kandi bebaza ubutabashishira bwire nimba shabira ngo ruhanga bahebye mwe cyakwenda kandi kuri bantu tugaruka kujaguze ndizo nayo tugishyo konga nyine kintu cyo gusasi birthday yahwire kafererwa mu mwana una nikora nawe donize tuha tikabasa kumwe bwo mwana kandi n'imico mirundi kandi akafumbiro kabishatu sebiro bishatu binabitanu atuno ibira tunuru bitanu twatuje mu bizibu turabasa ruhanga nawe muhumuze je tinkamwebwa kandi ukaba abariho bakunda kenyaka n'ibyo mose abe bari mu abeshongo cyayishaye geshongo rya twabuhurira nabeshongozi mwena abamberera abandi bakundira basi yaba surprise arona abana bakozere surprise ngo katwajangwa katware surprise ya skora abo kuba kundi yatindire mu kirebo na keki y'ipango kinga yabari abari mraya sigara ona batware so mwe bale munonga hanga bapero mu bari skora kandi namaranga kecho nito bindi kuturabe kwa lubindi abo kuba ito twine ngamba Uganda ne yitu Western ne yitu West ne yitu nito birundi turakubisha mwe bari munonga fenga abakora programsi cha twali twagala kuchikula kutani nebe yazindi yaliwo nene lero tasobodde kubeerawo netugamba 5 yongere naye Asumani is part of it ya data has gone Asumani yamba ebitwale biro Asumani agula ne yakuze ne soda ne soda wali wano Atata gundi Scorpion nawe atauta meloni na yote Scorpion niwe aleta watermelon nawe atama yatabaza yata birthday twenda kumara kwezi tukujini twenda kumara kwezi tukushara keke twenda kukore cyafanya Asumani we balempereze cyo kunywa naboleta ni mwana wanje so we can't say happy birthday, but we want to tell you we celebrate your 29th birthday.
We are very happy and honored to be working with you. Webale kutumotivatinga, webale kutuencouraginga, webale kutukunda. Thank you so much and thank you for having a big heart and a heart of gold to celebrate your birthday. Yo. Thank you very much. Yes, Nizima Munonga, abakora media, abakora program mwe bari Munonga ko Beazini tikumanya hari. Beazini wakora kubi. Nashemwe kubura keke cyane keke yakana. Mwe bari Munonga Nizima tikasi mamnamarayo. Kandi abakutureba tujya gukora media. Mazima mwe bari Munonga I'm so thankful. Banywana banje kuno mwese ngo banje nawe ya ndanga nera. Bayu international president mureba Sumani cyo watamurundi usibinganya mwe bari Munonga nasima kandi nyoye kana bagambire cyo masharira n'imigisha yo kanga na Munonga nakakwiye kubampera n'usinga yo kwenda mwakogu mazuma neza kubaje Munonga nabandi mwe nabakorire surprises mwe bare abato batarira keki inja mwaza kujyageje Shifa Pro nabandi nabwe zirioni zije zindi ukwezi kwena tune kumara tukujya keke uko zire cyafanye. I'm very thankful mwa mutakufaye munyesongora keshoburuka birthday ndanye chembere namazima yes ora leta fast Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Ronald. Happy birthday to you. Yes. Asumani ya wasara. Meno keki zose cyari bya. Nice boys wano yako. Sumani rero ndide ko shoba basigenze. Wachire chintecho. So nice boy. Where ya kamera. Nice boy dia yekwata. Hey. Nunca bantu mera kugize mera bona bari special Joan, is directing ka? Ino kuanga ya ndio sio choma ndio. Yes. Ya fetena icing sugar everywhere. Iko na kavera. Natural. Yabsha no. So, take the edge. Yes. Jambalise mwana, jambalise. Yes. Kwa kamera. Brother mine. Yeah. Hey, Joan, yeah. Nice boy cyo kunywasha. Wa kamera na sana. Acha kwa tini nina kuzoka evidence. So it's amazing. My mvanu here. Yo. Wamu manyogwe no mukunzi wa keke. Bwebare Munonga mukora twakugura official. Anakaje anatunda. Ona shaka wadareka. Ni wano wanyargamba kamuga pita. Gumaye manyise akankaje hangwa ha. Kugira mukiguru. Jijari kushangisha kama. Makamu ngado mwato. Masho ko no kigamba hoje.
Mashwebo. Iyo zima rugamba hochezi. Amagambo kayakanaso. Iwe. Akaanza kugira bato. Wala ya tamachunda ni. Ugakizana hivi. Akapako mtayata nyabrawe. Okay. Ano usibare man. Ashnes bochana koba. Kandi kambine ki? Wajate nchi? Akandaka shufa. Agira kwa karigire hoshi. Nenda kwa waona kahamanya. Mia promoter ninga Shifo hawe. Shufa promoter. Hey! Ina kahamanya ndio shufa te. Tereka kugura katsor atanga. Tereka kugura kat pakapiza tenga. Agawara mana ka wenarwas. Atrema peres ha kwa. Atako mana won kagara matum. Ni won hale. Kamera tu aja tercumnyuan wajib. Ini juga sekada. Namanya hatuna karya hizo namanya chama shwaya bena teman utero. Wana shwa berapa una berapa taro mkazo waje. Ashawa kamanya mtware mbafutera mkamera. Mono dera kafe. Na katwara ya kamera. Mbafutera mkamera ngaro mchara wa. Kawa marom kazmshao. Nemsigera akaka sinoga rapagatera ma. Akasar magandera. Karma kazuba. Ar magandera. Kanu mamba kita. Ashe mtio jur kwa zo mshira mtima. Akaka hansa. Har ko bahatera ma. Mai hatera ngechitera ma. Ngechitera ma. Eh, batera mirao. China is boy Mr. Nindira. Distende mwana. Aya here's a speech. Witi yawe ero mufamira. Utu atuyo mfani agaterami. Yes, thank you very much, my people. God bless you. Ranga twese nitutweka nyine mwana wanje mushana. Tutweta kubara. Ifa batakubara. Kaboy. Ine cyare no bashana haki Na nabayishirika kuno mu bushonda. Brand. Ayishirika ishengo atamureba bisho mushaka kushana gym muwezi. Ashi jimu na tukora kanya. Hata manya orang terluasa menena, dia muhasa bataka jepuri, akar homeruman, asam rumah akaya wera sura ishe guru, akaba wera isaku, ben hati ishe akar mawere ko hati oh musoba mzire hati bakaba isaku wao hasna wana bazu batera kapenda, akabari kamseri, yo atko kakuna mbele, musoba mwana kani majaka shabu, akumasho beire. Mwana kuna mjenda jezra wana murebe mu muzengaro nubona amanye kamata namazima umushesha kayihaye akayihaye yosho murebe mu muzengaro Enda akakwata kanati na batamtoa. Akakwata hokwata kwa timwenu akakwata hokwata bayaraga yuko Ukashoto tukatwa kure moto. yakira rero ko yakira byarabishije nosho tro yaratsimbira makamba Yes, boy chichi. Yatatanyo press. Agamba yo soda. Eh.
Ndaya masali kakumani garengeroko ni garengeroko. Iwe na shifa. Oyo wampara no kigambo cyaro ndandu bataringa. Ngo tukamuheza kare. Kamutera karuru kare. Beno yarabireho. Mwaya zafteri mama. Taje zafteri ko Kamutera kare. mwaya Tegereza bakaruka ke mutera kakabe. Bona baro tukabiyaho. Tegereza hano. Tukabiyaho. Gukora revision. Kaba stoppinga. Bakakase. Kabatayo. Kare. Giza kintu kimwe cyonka okwemerera bakarangira Ronald bataringa tukagera tuni cyecho Kagera uya. Kasha wale banyuma narangira atogeza ndo. Nyuma narangira ndikabakaho. Nero wakutoa ile zinga hizo kuja Otakarangiri. Abana yaka namwe ni yoni aroni kureba ndeba naja siba atnibuza wahera kugenda kesi muri office. Abo yagire mu. Ukunda kumuya hono yagire mu. Zama ofisi zabiga ba. Mira za ofisa yetu. Abana sera Zikorera ba. namwe nabari bambe kubakimanyira babo. Nabo nibagirika mu baziragaho bagumana nakuba baro. Abana amanyamwente bayashita muti yeye. Oreba bamba gishita mu nagihungamo bamushobere namanya guhina mukama yari naje atshibona mbere kubaganda Yashobo utokwe karushobo akure mugwa mingi. kashobo mukazi akunda mara mukazi nabachi bayaki mu nabakazi tumubafa ukanya umukazi wanjye ona shitogo mutuma wanjye Never haya. rasto weterire umushu Ninga watapa. Umtugure. Let's do. So bidi agende so wakwaso mukitezo bamweta Joan Kawani. Bamweta Baby Joa niwe abasuru mutego. Let her give us closing prayer. Yeah. Okay, natumwa mweba nonga kujaha tunye tunajeta surprise birthday abo kugira that day has already gone konka we are To me. celebrating. To me, it's a surprise birthday. Oh. That's the ndazongwe shifa. Okay, we are celebrating your 29th birthday and we will celebrate 29 years with you. Us. Chifa, mwe bali kuja, Starboy, Spaxi, utukura nawe, abangarwanda, muri muna basajaji, MC Mashweko, umweshongozi w'amani, ningira. I think was Vasa. Yes, Mano ndambuza uba kugamba. kuja hamwe na MC Biringanya really twashemeraniwe MC Biringanya. kama witu Agambire ngo nafano wa Sparks. Ninga CEO. Okay. Wenda kuitekelezamo. Yes. Nice boy. You give. Malira speech ya Joan. Malira speech. Malira speech. So mazima twashemerera CEO and webale mnonga kugira omutima gw'okukunda abantu balwampara bakurebe mazima bakuha karuru munonga twabantu ba speech nitukirakuhana examples na ukantangaza KR Media akabari aha actually akayizira mu bintu bindi awamuje yakubuza twokashebye ebintu byacyano ukamesha ebyanjire waguma nongira ebintu tubikayanga you continue niwe nienda oshamise mitwe YouTube channel niwe fune subscribers nkabitu wamushobora wamureka n'abatu ugire sente cyo nikikorwa bace umuntu yaba yahiguru abantu basigaza igo zabo nibenda if is on top asigare on top hatariho umuntu wena murikayi amuri hihi ningashi naenda buli omwe amuri batirira guma hansi batogwe n'omutima ogutakurebeka mu bantu bingi you have that heart of gold again kakigambe so nikirungi munonga thank you so much for that and nabija ruhanga abatuhera omugisha nitushaba ruhanga akuhamagara
akongera emyaka ey'amagezi yo even a brilliant person so Ruhanga akongera amagezi buzima obe nka Sulumani omu Bayibuli Ruhanga akamubuuza nti noyenda mukeki yagira nti omunsi omuti nyine kinkwenda Ruhanga okwiyawo amagezi andi amagezi nigayamba abantu abandi so katushabe Ruhanga be the Sulman of this generation. I close this birthday ndikushaba Ruhanga bekatu twechuleze tushaba oyina kyokugamba manya umukoro ngo kubaho ukashanga abantu bona bisha bona bamwe baraga Rwanda abandi baraga Bwera abandi baraga Gaitiyetera ndaho uyowe wagenda utabagambe ningo tasime ndi hanoshi amazina ni MC Mashweko amazina ganje kandi nimbanza kusima Ruhanga utereze buri umukwe ngo yazarwa turazi bizo barumwe konka kushanga ngo hati twena tukiroho tukundana tumanya bare savage ora mu mugo ko zuri gusiba mu mesho gabantu no basa kwa abantu bari abaturimo turero konka bikirunje umuntu kumusimba mu mesho gabantu yes ora mu mugo ko zuri tukorera muhamba kakore ko thank you so much Sparks Owari mwanga, owari kuisha owari Sparks, owari kuisha noreba company ke kubasa kujya mu gikoro y'umuntu yekoro abantu bingi asa abantu bingi obwiro bwingi kuba bingi bagwisa company na Westil so umuntu wareba weje mu company kongo kashanga weja abo washangamo ukayija n'umutima uguru kugenda n'abarumu kwikizana nabo mukakwatanisa mukagumizamo so we bari umutima murungi ubere kureta umutima murungi mu kampani kandi no kwija otizire kugira ngo izire mu kuya muninga kugira ki okija ni ujire kongeraho ukayija kongeraho ya muninga shinebe mu okongeraho we bari munonga we respect umuza munsi mashufa we bari munongo mu mugo kozire western age mu mugo kozire mu hango munonga ni kusema kanya kamashweko we bari promotion cyo gukora n'ikintu cy'urugishfani kusema yebare kwataho yebare noreba umuntu imwe nimwe mukuvara wenge kintu kayitkonke kintu iki reka tukiteke mamane cyawe we mukaba promota ukakwata kintu ubundi kitine vali mukachereza vali we bari munonga yebare shfani muza musima munywano wanje Osborne yebare munonga yebare kukabuje nyobu nuko nabere surprise likonka niyo wabo uri mu yabo aba surprisinga umugore wito we bari munonga we bari kwija kandi kusema muza musema kashikanje ha lakini mureke kareba hana abana bamuta kamera lakini chikato wewe mama ziwe 18 wari ahashugine akamuza gukakimanyata abufata hashunurwe tarikam kanisa mbera tahada amina tarikam kabare jone kabare kujum company kandi ukahikamu kabafre ukagitaho tigereho kabare kongera company usema mu mugo gukora cyo pushinga usima munonga masaka sema berenganya kwa timu yanjye akore komedi bro wewe kugira umutima gw'ikintu wewe kugira umutima gw'ikintu wewe kugira umutima wa kampani abantu batera aho barimo bagira kunga bari kuguma amarama hitmaker yuati nizira tacho kutewa tweta ni ndabo ahite yoti ireje yinkomanya wewe nice boy wewe kuzumuka baba kafika mbere kandi wewe bari kukunda kujya teka kureta umutima kukwatanisa ni kusema wewe zibaira ya kamera nomura yamuta kumbereye ko kari ya kamera ko kabroad ni kusema wewe bari kuguma oya marama utagira marama iratu twaro mu gishogo sima mushijogo mu kureba ata mushijogo ari ibintu binji nyo mu kumureba icyo kubaza nyo ni mweta manager cyaka yo mweta promote cyaka shatu mweta bro cyaka no mweta my friend n'ibintu binji munonga ibinji munonga aho kuba nyowe starting yanjye niwe yampire value niwe yanyereyo akajya ati isha tukore
ibyo ko yandebera akajyajya twonka wisha tubasa gukora yanjye yandeta yajya tutandike kuzana atareka kuzana na Mr. Life ubwo yabataro kandi msibo kugira umukomo ko kwatansa tukagumokomo yandeta akarora ifara kuzana yajya ati wize kwatansa Life mutandike muzane ku twatandika twazara konka n'umushije kubasa kushanga tubasa kugaha njene kore bine ninga byamengereki konka n'umushije kubasa kwemerera akateka mamani kakarara tabyamere konka akakora komede y'uwareta kugira ngo yetambaye so when nabasa kwemerera zenyuma kwehayo kugira ngo apushinge iwe so mwisho kusima mmonga bro kusima wewe wari mu nguko iyi kusima mwisho gabantu uberekane mangu ebituru kwenda nza kubikaho okutwara turi kuri yenyuma ninge myaka yobwire inde step itire so ni mangu step ejituruho nayo nza kuba tugireba nza umisho nza kuba tugireba kayitwarigiriwe shaha yona abo kubate akaruru twakarire cyo 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 kugira ngo tuzo nanga akaruru twakarire kandi ati umwako sanje ekindi zakwata yaka MP na mwenye wati ndeni mashaka wa MP abo kwa ko twakezi ati mwenye kwenda kwa MP ako kawo ile tujye mu ngero cyane tujye akane ndona ko wa MP leo nimbasima munonga kandi nimbashaba ufiteryaha n'abataryaha n'abaraye nanka nimbashaba kintu kimwe kwatansa ageterine ngoga ati gufa so okwatansa ana kwesigangana nibyo bikurgaho buhambuzi twagoma twatansa tukwesigangana tutakuryana mu nkwe ngo tureje kwika aya biro duhite butukwenda ninge bitugana ngo tukiza rebe hanga abantu mu amina na nagambiro ko gakampendere nisima ruhanga history yanje kazago mushiro bakweta bataringa ya John tarano wakatasa aza bashobora kaje mugiga munonga nangwa nora ko kako kuzara abana batagura mu bati konkanyo nyina singari shwenkuro then na mama champire aho cyenda neta abantu kwenzagwa kandi nyine nyakabiri na mwenda shifa bakana banzira ngo enyaka ni shara ningachi nangwa cyashasha uko mwishomero ngamba ndi mutondo muto kuba kunabuze ticha wanje bakana ngo itasomekisi ya jota atobwenje nibukura nibusinga nyaka kuza juba so ni njanguru hanga mbere munonga tabagatera bakajya mu bwenje kuza juba hatoshanga wakire nyaka yawe aho kuma umuntu washanga gunire umwe n'umwe ayine nyaka mingi ko kari muto n'ubwenje ni bwa buri gusa timamwa marakigezo ko kani isima munonga ruhanga ni isima timu yo mundebera hanjye mushabishifa njo mba promota bamwe abajya side ya mukama abakirire mwe kugira ngo tushirire munonga kugira ngo nitwe bakirire konka ku directing omuntu utakumwendeza kufa ningo mu entertainment kugira ngo abantu mwena mubeje ndimu nimbashabira ruhanga buzoba uburyo umwe tujyaha umuntu wamani buri muntu twakorana wakure atunguke kandi impamvu shifa nabandi starboy nabandi mwe n'abajya ubwo mwaka n'umwaka bw'ubuhambuzi mwaka n'ubuhambuzi expect from unexpected kubata kumaye kiraba onye chakare konkor kumanya ngo kiraba onye chakare kizakuba kije kintu kirunji kandi cyamani byo mwe nicyo kiri kumushabira ngubyo mwe surprise yinjire byo mwe buri ramazagwa ganje abase kutunga eco abase kubona icyatetega dekire kokakirunji kumwongeraho munonga nkanyo kuranga yanyambire akampabanywani binyi ko kumukobareba yo nyishaba ngo ni ngabayambe kandi mubaba mani yo niza kushemererwa nareba tujya abamani twena ninga yeri company geji ko kutwashemererwa tukujya keke bashange mu twatironka billion 10 ijumwe kuza kutwara so kandi mwanzi za kuchika beba ari munonga kama bampewe mugisha ninyi Ronald kandi ogori yagamba hato kuna album ankore comedy mbanjurire so company yitu inemo butaji Arospa Promotions, Arospa Graphics Center kwa Sumani, nuwari kujuraninga yona, arokore media, maba surprisinga, arokore comedy kwebembe gwaba, aro menu kapare ni nyinji shifa.
top try twagira kintu cya shares ujyo mwaye mu shares so muza kushanga tuyimara billion company kandi edi message bajya abantu bajururatingaho ba Ronald akagamba mu company eje jyabana inganeti kandi gizo bamwena mujyana muvuge motoka zigusingayo namba namaje gusingayo burundu mwe bari nonga This is my first year of media. Kitata kumanya kwata mzinda, kwata microphone. Yes, so coincidentally I'm going celebrating a birthday na gata na celebrating Ramadan. Kitata kumara ufutandi chira but game ya jatu one day roza kwa star. So omiezi 12 Ndio mwana This is what I prayed for. Kandi nasema kuna chikao but kuna hatari kwa kuanza kuchecking na kalenda nasanga it's exactly 1 year mojo in get family and so welcome Beazin ZDJ the iPhone. mutano wa shifa Amuzere na iPhone. Acha chigamba azashara Kimara cha watu wote iPhone ya. 13. iPhone. so iwe naka abakutura yakore ugulwe Beazin ZDJ shifa pro unakozire kore ekari trending in western ekari trending in western Uganda kuvuga 2016 2017 paka 2010 aho nanshire Beazino namwe tuvuga Beazin ni ID twile kore bedi ubwo mwana n'umwana murungi abantu abinji bakutumumanya is a very good man kandi na supporting na Beazin uranga kuyamba kugaruza urushete karoro watiye kuriya Ziremune zija. Ugaruka shomera gwe. Ugaruka shomera gwe. Nati asaku ubu aho tajya keke iwe na shifana ni kababo kuba Jana watafa mjao. mbesire mkambesira nkajibika I keep it ugutia rebeka na shifati ya rebe. I'm thankful. Karibu. Ita tax na somo togwaye ne. Na wanaenda kunyongera yao. Oramto. Asmani wajo. Bazima keki. Walileta nini? Ya kwa na ijaba. Kwa rugano rutarutaga. Yarugama na ija birthday. Bwana ina kugenda mumenyekana vugu mwana wa rushenyisha. Ari no vugu mwana. Doni nasa. Ngado. Gamba utendere. Ndi munywani wawe. So mwenda n'abana musya masiba kurungi. Kandi nimbashira nkore media yetu. Utakuma ninyeze DJ Serebu wa Mbarara. Mr. iPhone 13 mtakazeta za 8. So Ngeno gambira ko. Bantugamba kore media bantugamba aha trademark ningashi ekintu inspiring abantu bingi kore bideva kora ekintu kizire brand kandi kichazara brand kandi kirimu nikikura. So I think in nine abantu ku meeting bagangu biga that I'm proud of Beazin is always thankful through his social handles that Najati Kore Media has been my family and it will always be my family. So whether I'm Kore Media bantarimu era still nimbani Kore Media. Nichona ambira tuwana. Kansil Jarvis dinamina nyowe you don't need to include men in your programs. You are there always. Kan nimbasa kwa nitekateke chindi kokachiri for the benefit of us all. Chindi onku simari dimu swaga. Nomuntu okuvugana nomani tukora
families aho kuruga ukaza nuha kuhereze kendi so niyo kwija mbarati nyine mu munyamuzari ninga mumani we kayi onabe manyayo ningo kutandikira but iyo muntayo mbetire urugando rwanje omurimu n'abandi abantu abinyi so dem soga akaba nkumuzire yaba brother wanje yaba umuntu nkabura kampagura kandi tukombe kandi tunjo rero umwento tukabikora ibintu byafa byagumaho konka at the end of the day the success must come us ourselves uwo ingani mbora story ya kujangwa kijana sati nanye yo muntu wijere mbara na bag yo kweka mugomba t-shirt ibiri n'emparisha n'ekito na sandals example ndoza ariko aro buri ko urugabe bwino bugu no by then ukabanje nizo nareseri nanga ndemi satellite konka aro buna n'furuka ye musoge yantire na fururi motokezi zebini man ikaka yakantu kamani munonga kandi ni manyisanti umuntu we n'uryaha oryo munkore media yo kutureba no kujanti n'ibindi by'amani bikiriyo ati twagura amataka twagure motoka kubera abakazi ngeze tugombe ati officially ni kubeta tukaza kuhabura ate chite tuwakashemeza n'cyamakazi tuwagamba mukazi nagamba muri no kushwerera kandi ndati nara brand zezindukubeta ngokuti wa munesere nakumana kija babraita bamashweko ati dija bazubayiraba nabanda bitu nabatariya timanisa dogana runune rukora kandi twati tubandikira abana okwimukaka akebereraho wenka gashanga kampu na bikozere we abastars it's okay kimeli cyayo mbete means for us we are doing something big kandi zakongera tubayamba bande so umwe kwa mushanju n'ubwo mwijuke kaferwa doni ya kaferwa umwana witu kandi nawe ubwe mwijuke aho kwa forever ayino mwana no mwana ija kumanzira kandi umwana ubu yasigire ija kureba kutwagmente mu kwakira ndiko mamistara ifitaro n'abandi ba brade we rukamwe teka mwakira kanyo brade we mwezi za yasomwaka brade cyangwa cyane na brade we rachimari konka brade hati no muntu umwe you think no muntu umwe wa mane hati presentation ya kandi noza kushanga noza kuboda barebe TV z'abandi mirimo kandi mwajibona mukore ushange twa balancinga twarwaninga kore yakura nimwe mwakura na financial na brand so mwe bari munani wanje na nice boy mwe kungu bani mbagambera mwe nindi serious might take some of the words as a joke but no ine kukorera cyo kwenda kuba ni pastori ni bayo rumini kandi wisho kashana ngeno kuzo mu company amaro mwaka myaka ibiri kunga nice boy karara bo mutsinyi nakurgaye ko yakubya matino wa nice boy brad batari kirundi na next day twine kuhinduramo kashanga watandika kujwara amyende ndizo bano jwaresha tekabetano bakura nduca mani mnongo kandi okondera kunywa n'abantu outside the company ahandi nimbakunda munonga feel angore chamunana muteho hariho exclusive interview tuza kutwakuraho kubera zari umunani njayo nanditse ndakora nimbara musyaho kandi John program nini nkora kandi ati nkore media niyo yatumere nafuno mu market nishashubwa yo mushara tubyarusha so ati yazini wandaka kadimu tonodera radio America yaka tonodera radio kwa connection ala kazi take time ona bana ni banyenda ko kabade radio will look for you radio zamana disakuronda kandi nabena time ndajini But I'm so sorry. Nyo urukwenda kubameye. I'm sorry. Nenda kubameye. Ekinde chayo. Echabeba. Shayo. Muri birashutuna kuma. Yes sir. Yeah. Shifa wewe na kana shifa na kwa cyo na kwa piyara. Waje. Imotoka naza kuba ine midebe. Yes. Shayo. Check crossing player Joel. So mwebare.
kale twecureze tushabe. Ruhanga tati twe ruhanga umwana ruhanga mwoyo w'ukwera twakusima twakwebaza abizobere ruhanga twakusimira abantu ababona bari aha Shifa Stable